جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، أرضي صغيرة مثل صغيرة، أعطونا السلام أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا الطفولة، أعطونا السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kopjai Komunitas Fotografer Pidijaya dan diikutsertakan oleh Perias Pidijaya. Pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021, kami melakukan aksi penggalangan dana untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kami ucapkan terima kasih kepada pengguna Jalan Medan Banda Aceh dan khususnya masyarakat Pidijaya yang telah ikut serta menyumbang sedikit dana kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga sumbangan yang saudara berikan menjadi sedikit keringanan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengguna Jalan Medan Banda Aceh dan khususnya masyarakat Aceh dalam ikut serta membantu saudara kita yang ada di Palestina. Mari sama-sama kita bantukan saudara kita dengan dana dan doa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.